صديقة عبد القادر كردوي امش بوجار كوبانينا لبوا ما زور زحمتي برا كهرباتنا اوفتنا ملاتي بري تعبانة اب عمر مازن قلع عردين اجالتي اب شاليلي زوري جوج حمد دماغيلي خصنا جقار مورا تينا تختورو وطي ملاتي تعبانة نكر رو چي طبسين تختوري في دركت بر درمون وتشترقي منوكن قراقة دولاتي الدربو جوا مستشفى جوی ملتی را دعم کی بشینه که و ملت حرکت ده ملت پری نساقه پری تعبانه حال خوی لسپرین هم دخوازن چیه ببیم دخوازه کهربا او تشتی و این دا اونا مطلع مستشفى امنی و خواست کنه حتی عصر دور به ما گرنده جی هیدو به ملتی که درمین وست کنه وقتی خوی تعبانه نکو بستینن نه حرارت گرمی و اگر که نه ام ببیجن نه که ام شور خواب بکن و خوازن که حرارت گرمی الور بیچ خوسی پرجی ایسانه بعمر مازنا شال باوي جيش قرمي حمد دمغيل زوري قصدي وضعي ملاتني حتى بمنا تختوركي وضعي تعبانه ام دخوزن چهار سريوكي هر کس دنگي ما بيس چهار سريوكي شكوبني رو ببینن نافي من دكتورة أفين خليل طبيبة عامة لمستوصف مشتنور دوام دكم خازن ها جواره هيرو سر نساقی هانا گرمه که ام بین پیدا دبه و زیاده دبه اجمالی خواه بینی کنزانه امنها دهاوین دانه هاوین هر کداره گرمای زیاده دبه خواستن جنها و مهدم های هفتان و حشتان دا هر کداره دنی ام بین پر گرم دبه و درجات حرارت پر بلند دبه دیگه چلی و جورتر دا فهنک نساقی هنن گرمای پر درد کبه هنک جی هنن گرمی پر زیاده دبه یعنی بکن بری هنن بس انه نتیجه درجات حرارت بلند و نساقیانا اجمالی خواه زیاده دبن هیدی نها کو بینی که امزانن امجی زانن ملت گیزانه بس که گرم چه دبه دست بیده که خاصتا جم زاریان اسهال و ورشی چه دبه گوری دمستوصف ده جام کار دکن ام دنیر انها حاليا بو تقريبا 10 روز وردا اجماري زاري هانا كتينا في داره به اسهال و ورشی کتنه هر کداره زیاده ده به روز روی بیتر ده به نه تنه جم زاریان انسانی هانا ای مزن ای بعمر مزن ام بین بر نساقی مزمن بره هنن جنه هانا بده حالان وانا ام بین فئات هانا مناعتی خیلی ضعیفن وانا نساقی پربان را چه دبن و تشکی گران در باست کن وقتی که امانیت بیشن نه معنی خواه انسانی هانا بين تشكي ام بين بعمر مازن يعني او نج بينو كابن او نج بيت كابن نتيجه گرمي هانا زياده دنيري الوقت دبي ما هيدا وما هي حشتان دا نساغي تيفوجي زياده دبي نساغي تيفوجي زياده دبي او جي گرم علاقه خپه هي علاقه خشتو به هي تيفوج چه دبي ام بين خورني هان ناي پاک خورني هان مکشوف سر وگيري وقت دني گرم دبي جي و خورنا زوزو ام بين پیس دبي خراب دبي امزون انها ودا ملت مالي واقتصادي جي چاتنا فتدنيري هنك مال هنن اضطرار دبن مثلا برودي خاطننا خورني خدر با دیلینن و خورنا پیست بیشی دیسات تدنیری زاری دخان یعنی نتیجه تنبونه را یعنی تدنیری مثلا کسکای پیست بیا جهان پیست بیجه چت که ایدنی دخه اضطرار مضطر که ویتشتی بکه ورگاجی نساقی جه چه دبن یک جوان نساقیانه التهاب معده و امعاء تیفو مثلا جخورنی نی پاک چه دبه مالتیه مثلا دیسال به فتره داد تدنيري زيادة دبه نهاك وقت عنده التهاب معدة وأمعاء هي فيروسية هي جرثومية بس كما قلت التهاب معدة وأمعاء كي جدا واري بالي ميا إنه زك إيش إسهال وبرشي كي تشابه أحيانا جرماي فيرو هي أحيانا جرماي تنية نشرت جرماي جي إلا هبه أحيانا إسهال خوني جي تشابه إن زك إيش خوني أم دبيجن ويجي ديسج علاقة جرماي جي به هي علاقة خارني هنا نباك إيكو ام بینج گرمه خرابیه یعنی خورنی ها نفس نتیجه
نتیجه گرمای پیس بی کملا دخه و دیلین اسهال خونه چه ببه فأي عرض و أعراضنا كتشي بوجم أي كسي كون وجري مستشفى ومستوصفة إتيفو مثلا أو جي جرمي تشي دبي سر إيش تشي دبي إيشي جيزك ومعدي برزيدة تشي دبي إسهال أو إمساك تشي دبي يعني نشرت إلا إسهال به احتمالي إمساك تشي بيجي هي با إتيفونا نها أو مالتي تشكي عم بين الصاغية كي دنيا يعني عين قرمي أو دورة كي دليزي بس أكتر شيء عم بين جشيري هنا مثلا كماري نوع كاليني شيري هنا جرسومي إي مالتية كتيدة هابة كتباخي تشيدبه خاشي جلدي جيش قرمي تشيدبه مثلا تدنيري عمالي هنا دارن بالرويدة الشغلة نيف داران مثلا بالرويدة الشغلة وانا تدنيري اشياء عن صاغي جلدي كوش قرمي تشيدبه حروقه يعني بينك جوني مرانج تشتكي تشوته جرويجي تشوته يعني تدنيري باش استيخاجي هنا مكشوف ايكو رولي دخه بين شواته دورغ نفسي شواته تدا تشيدبه ام بين جرمي بر نخاشي حبي سالي لشمان يجي تشيدبه تدي او ذبابه الرمل ام بين الدروا برا الجي او في هون نيابوك برا ملجي نتيجه گرمه داره سر خانیان راد کبه ام بین دروا جی مکشوف راد کبه ف کسکی هون حبی ساله چه دیگه و چاقی جی پره فنساقی ام بین حبی ساله جی پرده به فلو ملت راد بین این هون کل دروا راد کبه بر ناموسی آوگره سببا کلمشان کانو بخوا بگینه جانی وانا نساقی حبی ساله لیچه که نها گرمی زیده ای فتره نیورو مثلا ما بین ساعت 11 حتی 3-4 و یا بین فتره هان حساسه ایکو زیده تأثیر مرانده که ضربة الشمس امجرد بیجن یعنی احتمال هیچ چه ببین نتیجه گرمایی پر بس ضربة الشمس کی جا چه بی که حرارت دیگه بین 41-42 جورتر ایدنا نیری نساقی ای ضربة الشمس پر دبن دینا مستوصفت بسری مدشه ام گیج دبن حرارتی مراد بیا و یکی اعراض ای ضربة الشمس فعملت رد بین کتوی فتره ترار بود در کتی دروا کله برال سرسری تابه آوی تشوشتی آوی صرف ترابه تعوید سوائل دوی فتره دا پر مهمه لازمه تیجانی انسان خود ده فچه سوائلی هانا جانی تهده عن طریق وقت تخود دی درد که دروا فلازمه صرف آوی تب ترابه انت کدا چی شوشتی آوی ترابه تا آوی صرف بخوی تعوید سوائل چه ببه Profita de nefaqan. باشه گل عصب